die VSA se aanvalle op Venezuela en die inhegtenisneming van die president veroordeel en gevier. Die land se paaie 'n muurnes van bedrywighede terwyl 10.000 mense van hulle vakansiebestemmings terugkeer. En groot opgewondenheid voor Bafana Bafana, Kameroen vanaand pak in hulle eerste ronde van 16 AFCON wedstryd. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Bulletin. Terwyl die wêreld Amerika se aanvalle op teikens in Venezuela en die gevangenisneming van die land se president Nicolas Maduro met gemengde reaksie ontvang het, hou die VN se Veiligheidsraad môre 'n noodvergadering oor die naweek se gebeure. Maduro en sy vrou Celia Flores verskyn ook môre in 'n hof in Manhattan in New York op aanklagte wat verband hou met dwelm en wapensmokkelary en terrorisme. Die Venezolaanse regering het Amerika se optrede ten sterkste verdoem en dit as 'n daad van aggressie bestempel. Venezuela se adjunkpresident Delcy Rodriguez is deur die land se hoogste hof as tussentydse president aangestel. Die regering sê minstens 40 mense, insluitend burgerlikes en soldate, is in die Amerikaanse aanvalle dood wat burgerlike en militêre teikens in 4 state in die land geteken het. Die Amerikaanse president Donald Trump, wat die aanvalle gemagtig het vroeër gesê die VSA sal Venezuela in die oorgangstyd regeer. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. Volgens Venezuela se minister van buitelandse sake, Ivan Guil, het hy met sy amptgenote in verskeie lande gekommunikeer wat eenparig Amerika se optrede veroordeel het. Talle regerings onder wie Suid-Afrika het kommer uitgespreek dat internasionale reg en beginsels deur die Amerikaanse optrede geskend is. Volgens die Verenigde Nasies, die Europese Unie en die staatshoofde van die Karibiese gemeenskap bedreig die aanvalle die streekse stabiliteit. In 'n verklaring sê die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres dat hy diep bekommerd is oor die gebeure. Paus Leo het gedurende sy Sondaggebede 'n beroep gedoen dat Venezuela 'n onafhanklike staat bly. Betogings teen Amerika se inval is in Venezuela se hoofstad Caracas gehou. Die betogers het hulle solidariteit met Maduro betuig en geëis dat hy onmiddellik vrygelaat word. Maduro vuelve. President Maduro sal terugkeer. Hy sal terugkeer. Al hou ander nie daarvan nie, die revolusie sal aanhou, al is die president nie hier nie. Betogings is ook in verskeie Amerikaanse stede gehou teen die aanvalle. I believe that military interventions are inherently dangerous, and Trump lies and the State Department lies. They lie in their reports on Venezuela. This invasion of Venezuela has everything to do with trying to distract us from him being in the Epstein file and the crappy state of our economy and the rising healthcare costs. In Panama het die Venezolaanse diaspora die strate ingevaar om die inhegtenisneming van Maduro te vier. Sedert 2014 het 7,7 miljoen Venezolane of 20% van die bevolking die land verlaat omdat hulle nie kos en verblyf kan bekostig nie en om beter geleenthede in ander lande te soek. Meer as 58.000 van die migrante bly in Panama. Maduro en sy vrou het gister per helikopter in Manhattan aangekom, waarna hy na die metropolitaanse detentiesentrum in Brooklyn vervoer is. Streng veiligheidsmaatreëls sal in Manhattan geld wanneer die egpaar môre in die hof verskyn. Plaaslik het die hoofsekretaris van die SAKP, Solly Mapaila, ook die VSA se gevangeneming van Maduro veroordeel. What is also critical is the fact that the United States, since the 1950s, had signed a deal with the then Venezuelan government when they invested money to build the oil industry. In that deal, the United States decided to invest and build the oil industry in Venezuela only for abstraction, and then build the entire refineries, up to 28 refineries in the United States.
and up to 4,200 filling stations in the United States. They still exist even today as we speak. So, and out of that particular contract, they gave Venezuela $1 out of every $100. When Hugo Chavez came into power, he then felt that this completely must be reversed because it was completely non-beneficial to Venezuela. And in any case, over the years, that infrastructure built in the United States was built of Venezuelan oil. So even this lie that they are going after their resources is completely untrue. So wat 10,000 motoriste is gedurende die feestyd in hegtenis geneem, waarvan die meeste vir dronk bestuur aangekeer is. Verkeersvolumes het op die meeste van die land se hoofroetes aansienlik toegeneem, na mate vakansiegangers huiswaarts keer. Die Gautengse provinsiale regering het ernstige kommer uitgespreek oor motoriste wat nie die padreëls nakom nie. Oortredings sluit in spoedoortredings, versuim om veiligheidsgordels te dra, kinders wat op ouers se skote sit, vlogging en dronk bestuur. 8 mense is sedert maandag in Gauteng in hegtenis geneem vir spoedoortredings. Die hoogste spoed wat aangeteken is, was 200 km/h. In KwaZulu-Natal het 2000 voertuie per uur vroeër in 'n noordelike rigting na Gauteng deur die Mooirivier tolplaza beweeg. Verkeer terug na Durban het ook toegeneem na 1000 voertuie per uur. 201 mense is reeds sedert die begin van die vakansieseisoen in motorongelukke dood. Looking at the statistics over the weekend, over 300 people were arrested for drinking and driving in the province of KwaZulu-Natal. So we are still going to carry on with those operations just to bring awareness to the people and to advise and to give them education as to drinking and driving does also contribute in our fatalities in the province. Mpumalanga se premier, Mantlan Ndlovu, het sy kommer uitgespreek oor die hoë getal padsterftes met 143 mense wat sedert begin Desember tot gister in die provinsie dood is. It's just man-made, wrong overtaking, drivers are not obeying the rules of the road regulations. Op die N1 wat deur Bloemfontein beweeg, is verkeersvolumes ook baie druk. Amptenare by die verkeerde vlei tolplaza moes weens die lang rye voertuie wat tot 5 km ver gestaan het, die tolhekke vir 'n paar minute oopmaak sodat verkeer weer kon begin vloei. We knew it was going to be busy. It's just after New Year, we're going back to school coming up, and everybody's want to go back to work next week. So yeah, people overtake badly, wrong side of the road, when there's still a solid white line, over blind risers. So there's a lot of risk takers, and you really have to be very careful. So it's not great out there. Hey? So there's a lot of police visibility, so we're thankful for that. But still, people don't use their head. Patience will keep you alive. Net hierna sportnuus. Die Bafana afrigter, Hugo Broos, sê geen genade sal gegee of gevra word wanneer sy span Kameroen vanaand om 9 uur in Rabat pak nie. Die twee spanne gaan sake uitspook in 'n ronde van 16 wedstryd by die Afrika Nasiesbeker toernooi. Suid-Afrika was in 8 van sy laaste 9 kragmetings teen die ontembare leeu's aan die wenkant. Kameroen het egter 8 jaar gelede die toernooi met Broos as breier gewen. Broos sê hoewel hy die titelsege koester, staan hy bankvas agter sy Bafana span. It's a game between South Africa and Cameroon, not between Hugo Broos and Cameroon. Let that be clear. Secondly, there's been a lot of changes, and when so close to the tournament, you change a team, like it was changed in Cameroon. You always think, how will that end? But for you, people of Cameroon, it ends very well because you have a good team again and a young team. Intussen glo die land dat Bafana vanaand die knoop kan deurhak en staan hulle bankvas agter die nasionale span. Ons gaan
vanaand gaan ons vir Kameroen wen en ons gaan dit huis toe bring. En selfde as 1996. So go Bafana. Ons is met julle, né? Yeah, I think we're going to win by 3 and then Cameroon's going to get 2. I think Ibafana Bafana is going to win. I trust them, I believe in them. They are there so as to represent South Africa. En dis dan al van ons vir vanaand, vir diegene wat weer môre terug is by die werk, sterkte. Ons is môre aand weer terug om 8:30 op S3. Totsiens.